فرمانداری گشتیه قصد مزگینیا دما داوی آنینا چتین داعش دا و گوت ام دناوا هفته که ده سرکفتنا لدیش داعش راکینن. مجلس خواستری دموکراتیک شنگر او تاجه جبو پیشوازی کرنا کسین ازدین هاتنه رزگار کرن بانک کرد. لیلا گوین دروژا 113 ده بانک لجنان کرن که دوی به هیست تبلی هشتی آداری ببن. کمیسیون لپرسینا سربخوی سوریه راپورا که باشانتو گوت دولتا ترکیه لعفرین سوجه شرکریه. هیزن رزگاری عفرین لدشی چته و لشکرین دولتا ترک چالکی پیک آنین او هریکیم 7 چته هاتن کشتن. شنواندن و چانی رونهی تیوی دما خوش ببینرین هجا ما به سرنوچین خود دست پیکر نهاجی برفرهیانوچین مین طانه بارین. فرمانداری گشتیا هیزن سوریه دموکراتیک قصد راگاند که هیزن وان 24 شهروانین لجم چتین داعش گرتی بون رزگار کرن. فرمانداری گشتیا قصد مظلوم عبدی سردانا شهروانان کر و اف مزگینی داوان دناوا هفته که ده امی سرکفتنا لدشی چتین داعش راگینن. فرمانداریا گشتیا قصد راگاند که هیزن وان 24 شهروانین خوین لجم داعش دلگرتی بون رزگار کرن. فرمانداری دست نشان کرد که جبو اولهیا سویلان و شهروان دیلگرتی اپراسیونن خوین لشکری راوستاندنه. نها کوریدورین اوله هاتنه وکرن و سویل و شهروان تینه رزگار کرن. فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی سردانا شهروان رزگار کری کرد. دیمنه کی گناوند راگاندن قصد بلاف کریه مظلوم عبدی اف مزگینی دا شهروانان. دناو هفته که ده امی مزگینیا سرکفتنا لدجی داعشی راگینن. نحن بعد اسبوع نعلن انفصال كامل على داعش، هم يعتبروا حالهم اقوياء هيك بس مو هيك يعني. هجای گوتنه کو بریا به چند رو جانجی فرمانداری گشتی قصد راگاند بو کو پشتی تکبرنا چکداریا داعشی استراتژیک لسر دو قناخان دیار کرنه. او جی اپراسیون لدجی شانه رازایی و بیردوزیا داعشینه. درکتنا چته او مالبات وان ج باخوز دوام دکه هری داوین زی سه کامیونین دن تجیش باخوز درکتن لگوری مالباتین چتیان هینا جی گلک کس ده باخوز ده هنه او حتی گلک جوان مالباتین چتیان هینا لسر خون او خیالین قاش و خلافتا چتین داعشینه. نزیسی کامیونین دن جباغوزی درکتن بسدان کس دوان کامیونان دبون. پرانیا وانجی چته و مالباتین وانن. تن به پرانیا خواه اگر مروف نبیجه به تمامی جه مالباتین چتین داعشینه جه مالباتین چتین داعش چیین بیانی چیین حریمی بن لوی درش خود جخواه دیمن ده دیار دبه چاوا اف چته دستی خواه ددن و خورا دستی شروانان دکن. هرچندی اف چته و مالباتین وان بنجی لیبل شروان قصده لگوری پیوان مروواهی پیشوازی آوان دکن و آلیکاری جوان را پیشکش دکن. جخواه کسین که جورتین ده کنترول ها شروانان را درواز دبن. لگوری کسین جور در دکوین هجمار کس دباغوزی دهنه. میناک جنک عراقی دبجه اولور نرحد بون زختك لسروان هبو حتى نهاجي هفجينه وي دور ديه. تدري يعني ضغط نفسي ويعني واحد يطلع يرتاح. زوجك وينه؟ ظل هونيك عنده سيارة بس بكت يطلعون السيارات. زوجك لسه جوا؟ اي جوا بس السيارات يفتح لها ليش ما اجى معك؟ نعم ليش ما السيارة غالية عليه. أنا أطفالي أغلى من السيارة أغلى من كل شيء. جنك دنجي دبيجا كو هنا باوريا وي بفكر وهشمدية داعشته وهنا لسر خونا خلافتها تشتين داعشية. جوابك شو ما يكون أنا حابب أسمع ما عندي أي مشكلة. إيه بآمن. شو أمنيتك هلا؟ أمنيتي؟ إيه بتآمني بدك إيه
اف جنا داعشی به داخواز خوجی آگاهی دده که هینا چته باغوزی دمانه. اف یک نشان دده که هینا فکر و بیردوزی داعش دسر وان چته و مالبات وانده. جلو را پشتی هبونا چکداری داعش بداوی ببه نای واته که داعش وکه فکر نامینه. اف کس نهال وراوستیانه پشتی کنترل و لپرسینه و درباسی دورک اولا ورن کرن و لبندا چارنوسا خوبن. جخوا اف کسین گوتین به پرانیا خوا اگر مروف نبیجه شروان خودی خیرت ایدی پینگا و خوا به انجام دکن لملک جهل جتیان تاین دکن او لملک دنجی سیویلان رزگار دکن حتی نها دناوا سیویلین که هاتنه رزگار کرن ده بده هاند جنین ایزدی جهنه هری داوی شروانین یپیجی دو جنین جوان ین ایزدی ین بناوی سعات او هنده جه تاریتیا چتین داعشی رزگار کرن. از بخیرم لی پشتی از گهشتم شروان قصده سعاد و هند هر دو جنین ازدی جبری که هری داوی چتین داعشی هاتن رزگار کرن دو وقتا که دکو شروان قصده چتین داعشی دیک دبن روش بروش سویلتین رزگار کرن سعاد و هند جی دما فرمانان شنگاله ده تاوی مالباتا خود کفن دست داعشی مالبات داعش ماند قوم ازدی ندانا من کجم سعاد 10 سالیا خدا راستی هویتی وحشیت داعشته میناوی به حضران جنین ازدی بونا قربان بارباریا داعشه سعاد کو زمانه وی دایی که بیدانا جبیر کرن ده 13 سالیا وی داجی ده زوجینن 10 سنين دما از تبی مالباتا خاکتم دست داعشه از 10 سالی بوم نها از نزانم هر کسک لکو دریه نزانم اگر لشنگالی آنا تنی دزانم خوشک من لشنگالیه از 13 سالی بوم بدار زوری از زوجاندم و جاره کدن دامه کدن وکا سعاد بدهان جنین ازدی دما جپنجن داعش خلاص بون چارشف و اناراش آفیتن لورا سعاد بتک چونا داعش کیف خوشه از قلقي كيف خوش بوم مساعد ما بأهلي خواز باوان خلاص بوم قال لك يا خوش شرفان قصدی د قناقه داویه تکچوینا چته داعشی ده گلک جنین داعشیین بیانی جی دماکو دردکتن او گرتن جوان جنان جنک جه تونسی او هر وها سویدی هنکو اف جنانه جی پشمانیا خواه یا تبلیبونا خواه نوا چتین داعشی ود بیجن. دماکو چتین داعشی گلک هریمین باکور روشلات سوری داگر کرن گلک مالواتین چتیان جحمو باجرین جیهانه دا دوان شروان قصده تقونا غداوین آتیک چونا چتین داعشی لهرما دیرا سوری لگوند باغوزه چته دور پیچ کرنه. قصده به حصانان سیویل جلپین داعشی رزگار کرن گلک مالباتین چتین جی خورادستی قصده کرن و لکامپا هوله هاتن بجه کرن. جوان جنان جنک تونسی و سویدی هنه. هر دو جنان دیار کرن کو او جبو شریعت اسلامیت کتن نوا داعشی لبناو اسلامیت هاتن خاپاندن. جنا داعشیه بناو نسیبا یا جه سویده 3000 هنه سرپیهاتی خواه گود. بریا 6 سالان مینا گلک جنین کو به داعشی هاتن خاپاندن بناو اسلامیت استولیوان بوم. از به بلافره جه سویده هاتم استانبولی و جوور من بری خدا هاتای و درواسی سوریه بوم. نسیبا بچته ایکی سویدی را لإدلبه زوجه و نها هفسره وید زندان دایا. نسیبا یا سویدی دا خوزا وگرا ولات خوکر. از دخوازم وگرم ولات خو سویدی از پشمان بومه. جنک داعشیه دنجی بناوی ام اکمل جتونسیه. او جی اف 5 سالن دناوا چتهین داعشی دجی. لسر شریعت اسلام جبو جهاد از تفلی چتین داعشی بوم لیبلی ام هاتن خاپاندن من دست جهر تشتی بردا زاروکن من مال و ملکن من حمو هشتن و از هاتن ور لی هر تشت نراست بو ام اکمل تقص کرکو وی به تفلی بونا خوش داعشی را شاشی کری مزن کر
اگر گوتنا پوشمانی ایدی فیدل من بکه منی هزار جاری گوتبا از پوشمانم. از گلکی پوشمان بومه. من جیانا خواه و مالباتا خواه خراکر. وحطمت حياتي وحطمت عائلتي وحطمت أطفالي. مجلس خواستریا دموکراتیک شنگال او تفگیرا آزادیا جنین ازدیخان جبو پیشوازی کرنا کسین ازدی ین هاتنه رزگار کرن بانک لخلک شنگالی کرن. مجلس خواستریا دموکراتیک شنگال او تفگیرا آزادیا جنین ازدیخانه جبو پیشوازی کرنا کسین ازدی ین جعالی شرفنین قصدی و هاتنه رزگار کرن بانک لخلک شنگالی کرن کو دی یکی آداری ده ساعت 13 ده لبر دریه سنور آمده بن. هر وها سروکی پارلمانتو عراقی محمد حلبوسی لسرنوچه کو دبیجن لباخوز سری پینجیشنین ازدیین دیل دست چتین داعش دنه هاتنه جیکرین داخلین یک نویسکی دام. حلبوسی داخلینیا خود اشکره کر کو وی پارلمانتو جبو اشکره کرنا ناستمایا چتین توانبار کمیسیونه که لیکولینی آفا بکم. سروکی شپیلا حکمی یا الوطنی آمر حاکم جی بویر هوانه شرمزار کر اول دیجی هویتیا چتیان بانگا بهز کرنا تکوشینی کرد. حتی نها به هزاران کسین سیویل او به تایبتی جن او زاروکین ازدی جعالی شهروانان و جه چتین داعشی هاتنه رزگار کن او هینا جه رزگار کرنا وان دوام دکم. بردفکا یپ جه نسرین عبدالله دیار کر کو ای سال و سالا تکوشین او سرکفتنا جنه یا لدشی چتین داعشی با گوت جنین کرد به هز او اراده که خورت یا آزاد دجمن مروواهی چتین داعشی تکبر. بردفکا یپج نسرین عبدالله تکلداری رولا یپج دقوناغا داوین یا تکبرنا داعشی ده جه آجانسا جنیوسی را آخوی. نسرین عبدالله دیار کرد که ای سال ده سالا تکوشین او سرکفتنا جنه یا لدشی چتین داعشی به. روشن کو بنکتنا داعش دوار جغرافی دمی اعلان کن انوار روژاجیان دکن پشتی فرمانا یا سی طبقه 2014 سرگلمه ایزدی چی بود مویختی سوز دا که همو تکوشینا که رویختی شنو ام بدنا مشخاندن اوی تکوشینا انتقاما جبو گلمه ایزدی و جبو جنین ایزدی با و اف 3 سال درباس دبن و حتم ام خودی به سوزالی خود رکتن نسرین دست نیشان کرد که تکوشینا وان جبو عدالت آزادی و مروواهی دست بکر و اوی تکوشینا خواه مزنتر بکن. جبوی تکوشینا هرتم امی آنبادم و جبوی تکوشینا هرتم جمعی سر پیامن و امی گاوی پاشتنا بیجن و جناشون هجی تکوشینا خواه جبو آزاد کرنا انسان امی دوام بکن. افقاس نمی که در باز کوی براستی جی جمعه اردیکی و صدا چکرن که ام فرقلت تشتاوی من و ام نتیجه که وهاب دست خواه بینن که ایر گلکی مکانزمای پارستنی نبا جنکی مکانزمای پارستنی نبا اوی هرتم روبارین فرمانه وری روباری قتلامه وری روباری اسیر کرنه وری روباری داگرکری وری جمعنا ویناجی اف ایریشا که سرگلمه هاتا کرن و سرگلمه هیتا کرن جبو ما حجتا که هنی گرانک و ام دست بگرن و ام خو آماده بکن ام خبری خستن بکن ام هیزی خوی پاراستنی بنا آوا کرن نسرین بالکشاند لسر هیزا یجشی یا جبو پاراستنا شنگالی و آنی زمان کو تنی هیزا جنه دکاروان بو پاریزه ایرو هیزا که خدای آوا کرن و هیزا که پیروزه که ایرو شنگال ده پاریزه گلمه شنگال ده پاریزه پیوسته daha tebliğ به هزیره ولی چیکرن. بردفکای پیجی نسرین عبدالله دداویا آخافتنا خوده اف بانگ لجنین کو هاتن رزگار کرن کر. اف جنین کو دینا رزگار کرن پیسته او daha خودی وری خسن بونی در کردن daha خودی به هزیره در کردن. گرک به از پشگیری جرب کم حمود الفتن خواب و از حتی ببم پارزمانی به هزار پارزمان. هفسروکی بیرا پیوندین در و یاری ببریا خواسر عبدالکریم عمر تکلداری گرتین چتین داعشین بیانی آخوی عمر دازانین کج چلونه حوالاتان چته او مالباتین وان ین لگل وان گرتین او گوت اف چته خطرن دوی چارسریه که ناو دولتی جوان را وردیتن اگر تو گاو ناویجن و خطریا وان مزنتر ببه. پیواجو مواجهه داعش ده هجمارك مظن جي
هفسروك برويا بيوندين درفا يا رفبريا خسر أبا كرور شلات السوري عبد الكريم عمر تكلداري تشاتين قرتي برسفدا برسن أجانسا فراتي عبد الكريم عمر ديار كر كونهاجي تشلو نه ولاتان تشاتو مالباتنوان لقلوان قرتينا و اف هجمار زيدا دبا او ليستاقول جماعة بري دور ده حفتي عن سي حفتي جماعة تشاتين داعش جاي در دورة حش صد تشاتي وهجمالا زاروكا زيدي هزاروك بين صدية وزيدي حفصد جني جلو نه دولته أو أي بيانين أي مهاجر هجمارك جوي زيدتر و تشتين وجنو زاروك سورينا عمر بالكشان سر خطريا زاروك وجنين كوهشمنديا داعش دسري واندية و اف بيشين ياركر أو زاروك جوجنوفران نوين پروردكرن و نفاقرن جواكي خوا و تبلي جواكي خوا نبن أبايا حموش جوي بن بروجين تيروري بيش روجي ده أم بالبرشتياتي خوا رابون وما أو تشتين داعش قرتنا هكا جواكا ناف دولتي بخازن ريل بيشيا خطريا وابقري بيش روجي ده قرأكا هر دولتك مولاتي خوا رادستي خوا بكي عبد الكريم عمر دازانين كود انجام لبرسينا بچتيان را ريلي بيشيا غلق إيريشن لولاتن أوروباي هاتيا قرتن لبالي نولاتن چتيان او نجي كواليسيون بأركا خوا تكلداري ورقرتن او بيدفين وان چتيان بيك نانينا تحقيقاتك وباربو قلك عمليات تيرول أوروبا ويشيو بانا مسكن عندنا حتى أنا بقشتي تفايا جواكا نا دولتي بربرشاتي أخوا نارابي وكسيكو همولاتي خلاتسي خوبكي براستي توننا مخابن إيه بياني إيه مهاجر حتى أنا جواكا نا دولتي وهوال بندي ما كولاسيون ده بأركي خو نارابي نا بأركي خو نارابي دالي رادس كرنا وادا وكي ديجي بأركي خو نارابي دالي بديفية وادا أو هجمارا مظن أم بتنا خوام دراجنوي باري تكلداري ريبازي چارة سرگرنا في پرزگريك و خطريه عبد الكريم عمر افرين نشاندا كونفرانسكي عن كونغركي ناف دولتي بيدار خصن بتايبتش بو هم هفدول النقاش بكن چاوا في پرزگريكي امي چارة سر بكن ممكن بنقاش كرن ببيجي ديالوجي گفتگوي بدرخصنا دادگهك ناف دولتي يعني قالك انترناتيف هنا ليه بقشتي قالك هم هفدول النقاش بكن يعني بتناخوا ام نكان راجن في باري هفسروك برويا بيوندين رفبريا خسر هشياري دا جيهاني كو اگر شرك الهرم چه ببا و شانس رفوان چتيان چه ببا ان شرك چه ببي ان تبليها فيك چه ببي ببي چانسك جوا چتين داعش كوش قرتي كي خو باسبت ويديالك دي بن خطر سر مجي وسر جوا كان دولتي جي وسر واجواكي جوجي هات بله دماغ اف همو تین کرن او تین نقاش کرن سیویلین کو جبر هویتیا چتین داعش رویانه لبر آجر لبندار رزگار کرنا هرمین خوانه چاویوان لریا شهروانین هیزن سوریا دموکراتیک قصدنا کو ایدی بیشن چتین داعش تیک چو بداوی بو لو ما اف سرکفتنا شهروانین قصد وکه سرکفتنا گل سوریه جی بناو دکن وان کوچبران هر تش لپی خو هیشتن و درکدن تنه بجلی نخوا جهوویتی و ظلم داعش رویان جهر کونه کیرا چروک کبی ایش و خمگین هيا لبلی یم بهوارا وان واچون وکل هر دره قصدی بو اف کوچبر نها خاکا وان جطاریتیا داعش تی رزگار کرن لورا چاوین و گوه وان هر تم لبندا دیدن و بهیستنا و مزگینیه آنگو تیکچونا داعشیه مفاجأة إن شاء الله لتحرير دير الزور ام لبندا مزگینیا رزگار کرنا دیر الزورینه داکو و گرن مال خوا من دير الزور خازن و گرن باجار خوا ما ایدی بیرا مال خوا گریه هر چخاص لول هر تشت ما هیا بیرا مال و حوال خوا گریه تخازم جی و گرم لدیر الزوره لكيلكا كامبا هول يا حساكي كامبا عين عيساجي باري وان رادكا بي دي في لغوري درفتان جوان راتي بيشكشكران
اف کوچبر سرکفتنا قصد لدیجی داعش به سرکفتنا تواهی گلی سوریایی لسر ظلمه بناف دکن. بدنا نفوت على بيوتنا ان شاء الله. امي ذكر مالي اخا ما رزقار بو داعش بو بلايا كل سر سوري شكر شخواديرا رزقار بو والحمد لله انه تحررت. والله نرجع على بيوتنا احنا من ام البندا ازاد كرنينا شكر شخواديرا وش قصديرا. جيد ممتاز والامن كمان زال ممتاز هناك. 18,000 کوچبرین دیر زوری و پنابرین عراقی لوی کامپی دیمینن. دناوان دا هجمارا که باش آمالباتین چتین داعشی جی هیا. او جی لبندا قدره که ندیارن. صد و سیزده روژن به اراده که خورد و بریارداریه که مزن لیلا گوون لبر خود ده صبیحت تمیز کان کچا لیلا گوون دیار کرد که دایکا و جبو داخوازه که قانونی ده گروا برچیبونی ده اوگود هر کس لجه کلیه بلا دنگی خواه بلند بکه اگر ایرو ام ناخوین سبا و ام باخوین جی ایدوی تو فایده خواه تنبه. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. برخودانا لدیجی تجریده کو به پیشنگی لیلا گوون دست بکریه به بریارداری بردوام دیکه. برخودانا لیلا گوون دروژا 113 لیلا گوون تبی همو آستنگیانجی ده دوام چالکی خود به اصراره. سردان و دستک داهینا به چالکی لیلا گوون رجی دوام دیکه. نونرین سازی و دستگهین گلک ولاتین بیانی و جهن جداین ترکیه سردانا گوون کرن. گوون آخوی و ببونه هشتیادار روژا جنین جیهان بانگ لجنان کرو گود دویژن به هیز بجداری هشتیاداری ببین که چالیلا گوون صبیحه تمیزکان کو تم لجم دایکا خویه لسر چالاکیا دایکا خواه و روشاویه تندرسیه پرسین آجانسا مزوبوتامیای برسواندن صبیحه تمیزکان لسر روشا دایکا خواه اف آگاهیدان دایکا من نکاره پر رازه سری سبه پر زوش یارده با بپرانی لسر دوشکی درشکریه لعالیه کی بجوشه لعالیه کی بمرقه همو کسین ده گروا برچیبونه ده مرق دکه صبیحه تمیزکان چالاکین گروا برچیبونه نرخاندن و افتشتانی زمان هر کس لجه کولیه بلا دنگ خو بلند بکه جهر دم بهتر پی دوی بوی دنگی هیا اگر یرو ام ناخون سبا ام با آخون جی تواتیاوی نینا تاوی چالاکیا لیلا گوون چالاکیا گرتین زندانان جی به بریارداری دوام دیکه شیخ موز جان یه 25 روژن لدیجی تجرید دیگروا برچیبونه دیا بریا مالباتا خوا اف پیامشاند 1000 جانی من جی هبه ام آماده نفدا بکن ام وینو که فداکاریه و که دین دستوی خود دبینن چارج چالا گرین گروا برچیبونه یین لگرتیگه تیپا لا آدیلو که سرگونی گرتیگه تیپا ها آدیلو که هاتن کرن جواکا اسلامیا کردستانی جی که جی لسر گرفن برچیبونه ین جبو بداوی بونا تجرید کرناری بر او جلان داخویانی کنویسکی وشاند ده داخویانی ده هاد دیار کرن که هر باورمند و نفرکی گلی کرد ده ویل بر تجرید رابا و ویه که جخوره وکه ارکم رواهی ببینه هر وهاد گوتن که اگر تشتک ببرخوادرین گروا برچیبونه وره و هر کس گنه کار به چالاکیا گروا برچیبونه یا لگونده جارودیه یا دیری که اکو دست پی کره بو ایرو به داخیانیه که بداوی بوم. اندامی مجلسا نافچا دیری که مجلسا گوندین کوچراتان اندامین کنگره ستار آهریما دیری که ایرو بری خودان گونده جارودیه که تولی چالاکیا گروا برچیبونه بون. دبن کنی چالاکیه ده بناوی شانده این که تولی چالاکیه بونه آخافتن هاتن کرن. ده داویا چالاکیه ده بناوی کسین که تولی چالاکیه بونه داخیانیه حداین ده داخلی ده حدث نشان کردن که دولت ترکیه دایر کرد به تجرید کردن ریبر اوجلان مافی گلی کرد او گلین هرمی بن پیدا که هر وها هات گوتن اوی برخوردن و تکوشینا خو حتی پیک آنینا داخوازین چارکوانین گروا برچیبونه پیک بینه او تجرید لسر ریبر اوجلان بیرا کردن بدومینن. لباشوری کردستان جی چالاکین گروا برچیبونه دوام دکن چالاکیا اندام مجلسا هدپ ناصریاز ایرو دروژا خویا صد امین ده یاغز دروژا صدم آ چالاکیا خود آخوی اوگاد
ez be xêrhatina biharî dikim ev bi vebûna gulan em ê pêşwaziya azadiyê jî bikin her wiha çalakiya endama Meclisa İştarê Fadîlet Tok jî di roja xwe ya çilemîn de ye. Endamê Meclisa HDP Nasir Yagez bi armanca şkandina tecrîda li ser Rêber Ocalan ji 21 mijdara 2018 ve dest bi çalakiya greva birçîbûnê ya bêdem û bêdor veger kir. Çalakiya Yagez îro di roja xwe ya sedan de ye. Tevî rewşa tenduristiya Yagez giran dibe jî lê moralê xwe bilind e. Yagez di roja sedan a çalakiya xwe de peyam da. Di peyama xwe de diyar kir ku divê tecrîda li ser Rêber Ocalan bi hatina biharê re were şkandin. İro roja sedî de jî aynı biryardayîn û aynı bawerî aynı moral û motivasyon ez diparêzim wezê hê xwedî biryartir bim ez ê hê xwedî bawerî bim jî bahareka hê xweştir be vê îro îsal kulîk hê çêtir ve bibin bila îsal ev tecrîta ku ser rêbera xwe tê kirin divê baharê de em bidin şikandin ku em rêbera xwe re azad bijin. Têkildarî rewşa Yagez hevseroka nûnertiya HDP ya Başûrê Kurdistanê Muzeyyen Güneş axivî. Güneş diyar kir ku tenduristiya Nasir giran e û got lê rexmê giranbûna tenduristiya wê jî Nasir moralê xwe pir bilind e. Heya niha jî Nasir du dilî jiyan nekiriye û bi dilekî gerim hêz dide hevalên xwe. Li aliyê din serdan û piştgiriya ji bo çalakiya Nasir Yagez jî dewam dike. Rojnameger Fehîm Îşek serdana Nasir Yagez kir. Di serdanê de rojnameger Fehîm Îşek axivî û got em nehatine moral bidin çalageran, em hatine moral ji çalageran bigirin. Herwiha endama Meclisa İştarê ya Mexmûrê Fadîlet Tok çir rojin di greva birçîbûnê de ye. Fadîlet Tok ragihand berxwedana wan wê bi ser bikeve û got berxwedana gelan wê bi serkeftinê bi encam bibe. Mebruhê çardeyê tîr mehê bi berxwedana Xeyrî, Kemal, Elî û mezlûman dest bi çalakiyê kir. Em hêza xwe ji berxwedêrên li zîndanan ji Leyla û Nasir digirin. Ji ber vê yekê moral û coşa me her tim baş e. Heftê û çar rojin çarde Kurdistaniyên li Strasburga Fransayê ku di gereva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerdine li berxwe didin, çalageran serkeftina şervanên Qesedê ya li dijî çetên Daişê pîroz kirin û şehîdên pêngava bagera Cizrê jî birêzdarî bibîr anîn, berxwedêran kêfxweşên xwe bi vê awayê jî anîn ziman. Gelê me ji alî îradeke bi pola tê parastin her bijî ê divê îradeya cîgirtî ji wan hemûya re her bijî serkeftin bijî rêbera bû. Hemû şervanên Qesedê herwa şervanên YPJ û YPG ku bi salan e li dijî hêza herî hov a cîhanê li dijî Daişê şerek mezin dimeşînin ev şer gihandin asta serkeftinê. Diyariya herî mezin e ji bo şehîdan, malbatên şehîdan dubare ve hemûyan silav dikin serkeftin. Quwetê Kasê de YPG û YPJ Daeş têk birçû em berxwedana pîroz kirin ve rûmeta mirovahî rûmeta Kurdistanê. Daeş wekû hêzekî terorîstî dêje mirovî ke bûbû be metirstî li ser tev mirovayî û her rojê li şwênekî dinya çalakî terorîstî dikir. Rojhilatî navînî noqmê xên kirdibû awroke bi destî hêzekanê Sûriyeyê Demokratîk têk şikênira li nav çû. Ew serkewtineke bo hemû mirovayî Mesela ji bo rûmeta mirovayî serkeftinek mezin dîrokî bi dest xist. Ji bo gelê cîhanê, ji bo gelê rojhilata navîn û ji bo gelê Kurdistanê ev serkeftin gelek cihekî dîrokî balkêş digire. Em serkeftina şervanên YPG, YPJ û her wiha şervanên Qesedê yê ku li hember Daişa dijî mirovahiyê ku dest xistine bi vê hêza rêbera po a felsefa wî, a bîrdoziya wî, a paradigma wî nagirtî em silav û hezkirinê xwe dişînin. Ew ku îro serkeftinekî pêşketî di destpêkê de hemû sayê şehîdên ku wê berxwedane wê dozê tevlê bûn dîsa ev ku pêşketinekî li roja wa belav bû hemû fikrî raman û seroka bo
پێشکەتی و بەلاو جی دەبێت ئەم سەرکەفتناوە پیرۆز دەکەین و ئەم دەبێژین بژی ئازادی بژی سەرۆگاپۆ بێ سەرۆک ژیان نابێ ئەز هەموو هەواڵی خەسەدەش دل و جان سلااف دکەم سەرکەفتناوە جۆش و مۆرال دامێ ام گله کیف خواشن آخو ما پیروز آخو مگیچ که گله ام 4 پارچه کردستان تهوایی به پاریزن و سرکفتن جویرا زور سپاس سعد خوش ام سرکفتناوە بە قازانجکردنەکە دیرۆکیدا ئەمە سلااو دکن گەلی هەواڵە ئەم بە سەرکەفتنەوە پیرۆز و بۆمبارگ دکن بلا دۆستەمەژی و دژمنەژی بزان بێ ئیدا خەکا کوردستانی نەبێ خودیە وێنی کاربن بڕحەتی حسبی قصر خاکا کردستانی بۆ بازینن دەستپێکێدا ئەس هەمووی حواڵێن شەروانێن قەسەدە یەپەگە و یەپەژە ji bo wî serkeftina dîrokê pîroz dikim ku gelê ku berê xwe da be serokatî ji bo wî binkeftin nîne em car din hemî hevala pîroz dikin serkeftina we moral da me em car din dibêjin em ê ser bikevin em bi vî serketinê pir kêfxweşin em hemû hevala pîroz dikin em bejna xwe ditewînin ber ked û emegawan Awazek te ji roja başoreşa Kurdistaniye Xemnavan bitoyine cengavan Şevka rojeye Awazek te ji roja Kirinên çetên dewleta Tirkiye dagirker li Efrînê ji kuştin, talankirin û diziyê re nawestin çetên dewleta Tirkiye Biz ciwanên din ji navenda bajarê Efrînê revandin her wiha 200 sivîlên Efrînî li zindanên dewleta Tirkiye dagirker girtîne û hemû curê işkenceyê jî li wan têne kirin. Ajansa Mezopotamyayê ev hêjmar bi nav jî belge kir. Kirinên çeteyên dewleta Tirkiye dagirker li Efrînê bê navber didome li gorî navenda belgekirina bên pêkirinan Abakurê Sûrî çeteyên dewleta Tirkiye dagirker 20 ciwan revandin çeteyan taxa zîdiyê ya navenda bajarê Efrînê dorpêçkirin û herî kêm 20 ciwan revandin hazanîn ku çeteyên bi navê Firqetil Hemzet çûn û hatin aşêniyan li taxê qedexekirine. Ajansa Mezopotamyayê jî rakand ku dewleta Tirk bi sedan sivîlên ji Efrînê birine zîndanên Tirkiye û hemû cûreyên eşkenceyê li wan dikin. Li gorî ajansê destpêkê sivîlên Efrînê birin Qaraqullên li ser Sînûr û piştî çend rojan ew birin fermandariya cendirmeyan a Bajêr û fermandariya cendirmeyan a Antakyayê. Li vir jî nêzî 15 rojan hatin işkence kirin û paşê ew sewqê dadgehê kirin û şandin girtîgeha tîpa te a Hetayê. Li gorî agahiyan heta niha 200 Efrîniyên sivîl di girtîgehê de ne. Heta niha zêdetirî 1000 sivîlên Efrînî birin girtîgeha tîpa te a Hetayê û gelek jê jî sewqê girtîgehên li Adana, Tarsus, İskenderun, Konya û herêmên Behra reş kirine. Ji sivîlên işkence li wan hatine kirin navê çend kesan wiha ne. Reşîd Miho, Cengiz Mustafa, İdris Mustafa, Mes'ud Mecîd Kalkavî, Firas Kalkavî, Husên Kalkavî, Ahmed Miho, İbiş Miho, Ramadan Hanîf Miho, محمد Cafer û Ramazan Behcet Ahmed. Komisyona Lêpirsîna Serbixweya Sûriya ku dibin banê netewên yekbûyî de hatiye avakirin, têkildarê rewşa Sûriye raporek belav kir di raporê de kiryarên dewleta Tirkiye û çeteyên wê yên kuştin, revandin û talankirinê jê tên bibîrxistin û wiha tê gotin li Efrînê sûcên şer hatiye kirin. Komisyona Lêpirsîna Serbixweya Sûrî ku dibin banê netewên yekbûyî de hatiye avakirin, têkildarî rewşa Sûriyê raporek belav kir. Di raporê de bi 271 kesî li hevdîtin hatiye kirin û dîmen, wêne, vîdeo û raporên tenduristiyê hatine komkirin. Her wiha raporên ji devlet û rêxistinên sivîl hatine jî di raporê de cî digire. Di raporê de binpêkirinên mafan û pêşniyarên çareseriyê jî cî digire. Her wiha qala binpêkirinên dewleta Tirk û çetên wê yên li Efrînê jî tê kirin. Li gorî raporê li Efrînê binçavkirinên kêfî, girtin û revandin berbelavbûye û fîdiyeyan dixwazin. Bi dûmdarî hatiye destnîşankirin ku komên çeteyên li Efrînê her tiştî talan dikin. Jinan tecawuz dikin û dibin navê bacê bi darê zorê ji mirovan pereyan dibin. Yek ji çavkanîn debarî ya herêmê angu darên zeytûnan dibirin û berhemên wê didizin.
کریارên devleta Tirk ên li Efrînê socên şere di raporê de wiha tê gotin. Em bawerin ku li Efrînê û herêmên girêdayî wê socê şer hat kirin. Eskerên Tirk li Efrînê dibistanin weke baregehên leşkerî bikartînin. Hêzên Rizgariya Efrînê li dijî çete û leşkerên dewleta Tirkiye dagirkeriyên li Efrînê çalakên xwe didomînin. Di çalakên Hêzên Rizgariya Efrînê yên dawiyê de herî kêm 7 çetên dewleta Tirkiye dagirker hatin kuştin. Hêzên Rizgariya Efrînê têkildarî çalakiyên ku pêk anîne bi daqûniyeke nivîskî weşand û ev agahîdan. 24 Sibatê Hêzên Rizgariya Efrînê li ser rêya gundê Qeretepe ya Efrînê li dijî otobîseke çetên dewleta Tirk têde bûn çalakiyek pêkanîn. Di çalakiyê de otobîs hat şewitandin, lê hejmarek kuştî û birîndaran nehate zelal kirin. 25 Sibatê jî Hêzên Rizgariyê li ser rêya gundê Nebîhorî ya navçeya şera li dijî bendeke kontrolê ya çeteyan çalakiyek pêkanî. Di vê çalakiyê de di navbera Hêzên Rizgariya Efrînê û çeteyan de şer derket û di encamê de 4 çete hatin kuştin. Her wiha Hêzên Rizgariya Efrînê daxuyaniya xwe ya 23 mehê bi bîrxist û diyar kir ku sê çetên bi giranî birîndar bibûn jî mirine. Endamê Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê Sîhanok dîbo diyar kir ku di demeke nêz de dê komxebata sêmîn a danûstandinên Sûrî were li darxistin, dîbo ji bo çareserkirina alûziya Sûriyê 4 xal jî destnîşan kir. بالتأكيد أن مجلس سوريا اندام مجلس سروکاتیه یا مسده سیهانوک دیبو تکلداری آمادکارین لدارخستنا کمخبات سیمین آدانوستاندن سوری جا آژانس هواری را آخوی سیهانوک دیبو دست نشان کر که دیالوگ نافخوی تکانه ریا راست آچار سرکرن آلوزیا سوریه برنگ کی سیاسی نه. دیبو دیار کر که دم نیزیک ده او کمخبات سیمین آدانوستاندن سوری لدار بخن او وها گوت. کمخباتا به دل سر دو خالین سرکه به خالا یکمین مجار دستور و دیار کرنا ریگزن بنگهین این دستور سباروج سوریه اف دستور دویلگوری داخوازن همو پک هاتین گلی سوریه به و جالی همو پک هاتین و ورا قبول کرن و دموکراتیک و نناوندی به خالا دنجی دگریدای نخشاریا چار سرکرن آلوزیا سوریه و مکانیزمای گوهرتنا بر به دموکراسی و به سیهانوک دیبو دست نشان کر که تکلین وان به همو آلین اپوزیسیونی را اپوزیسیونا در ویا هندورین پارتیو تفگر نشتیمانی هنه دیبو دیار کر که چار سرکرن آلوزیه دویلگوری دانین که همو پکاتین سوریه دی دیالوگ سوری ده لحف کربن و دی بن گارانتیان تونیک بویده به اندام مجلس سروکاتیه یا مسده سیهانوک دیبو جبو چار سرکرن آلوزیا سوریه افخال دست نشان کر. دوره خستنین تروریست ورن تنکرن و جه در دستکوان آمادیو فکری جهولی ورا راکرن. دوره گزن سرکه این دستور سوریه ورن دیار کرن دوه ببا کومار سوریه بی کسیفتا نتوی یان اولی لی ورا زیده کرن. هر وها دوی نناوندی بوین دموکراتیک کمو دیلاوی ریوبریا خسریا دموکراتیکه ورا پیکانین. الديمقراطية. أما المحور الثاني فهو متمثل سوف يتم التركيز على خارطة طريق حل الأزمة السورية. خباتên HDP bi nêzîkbûna hilbijartina herêmî re êdî zêde dibin hevserokê giştî HDP Sezai Temelî di civîna eşkerekirina rapora qeyoman de axiviye û got polîtîkayên qeyoman komkujiyên Zîlan û Dêrsimê bi bîr dixe her wiha berdevkê HDP Saruhan Odoç ragihand ku wê di sûh yekê adarê de gel xwedî li vîna xwe derbikeve. ریخستنا HDP بنیزیکبونا هلبجارتنا هریمی را برنامه که تیرو تیجی دای پیشیا خوا هزخ کو به برخودانا بوتانه تین اسکرین جهل بجارتنه را آماده یا قیوم الهزخه دینک مزن هندای سر پشتا شارداریه نامزد هفشارداریه هزخه مرادشن دیار کر کو تفاقوان آبگر را تمام اوگود ین دخوازن مبشکینن ویتک بچن هفسروک گشتی HDP Sezai Temelî di civîna eşkerekirina rapora qeyûman de axivî û got پۆلیتیکایên qeyûman komkujiyên Zîlan û Dêrsimê bi bîr dixe em ê pêşiya Komara Demokratîk vekin em ê kampanyek bihêz hilbijartina herêmî birêve bibin em ê Tirkiyek alîgiriya demokrasî û aştiyê ava bikin rêxistina Partiya Demokratîk a Gelan HDP ya Qersê bi tevlîbûna namzetên hevşaredariya Qersê Ayhan Bîlgen û Şevîn Alaca
جوینا نرخاندنا هلبجارتنê li darxist, civîn li avahiya bajêr hat li darxistin, bîlgend di civînê de li ser kampanyaya hilbijartinê ya xivî, piştî hilbijartin hat qezençkirin û şûn de wê şaredarî bi karê xwe rabe, ev şaredarî wê bibin şaredariya gel. Berdevkê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Saruhan Uluç, têkildarî heman mijareya xivî, Uluç balkişand li ser gotinên Erdogan yên weke em ê qeyyûm teyîn bikin û got, ji bo belavkirina tirsê propaganda dikin, ji bo me vîna gel giring e, kes nikare vîna gel tune bihesbîne. Di Sûriyekê adarê de gel wê xwedî vîna xwe û şaredariya xwe derkevin. Di şeva Sûriyekê adarê de li bajarên Kurdan em ê biserkevin. Em encamên xwe bigirin, bila ew diyekê Nîsanê de bifikirin. Ji bo me vîna gel giring e. Artêşa Iraqê û koalisyona navdewletî li Kerkuk û derdora wê li dijî çeteyên Daişê operasyonên hewayî pêk anîn. Piştî ku dewleta Tirk dest bi êrişên dagirkirina Efrînê kir, çeteyên Daişê ji li Kerkuk, Selaheddîn, Musil, Diyala, Embar, Xaneqîn û gelek herêmên li Iraqê ji nû veketin navaliv û tevgerê. Artêşa Iraqê û koalisyona navdewletî di serî deçiyayê Qereçoxê Mexmûrê, Kerkuk, Musil, Diyala, Tikrit û Embarê li dijî çeteyên Daişê operasyon pêkanîn. Balafirên şeriyên koalisyona navdewletî do bi şev li kozikên Daişê yên li Kerkuk û derdora wê xistin. Di bombardumanê de 4 çeteyên Daişê hatin kuştin. Her wiha li navçeya Xaneqînê ya Diyalayê jî ji ber tirsa çeteyên Daişê bi dehan malbatên Kurd gundên xwe dihêlin û berê xwe didin navçeya Xaneqîn û bajarên din yên Başûrê Kurdistanê. Şeniyên gund eşkere dikin ku malbatên Kurd ên li gundên navçeya Xaneqînê ji ber metirsî li ser jiyana wan heye, gundên xwe dihêlin û diçin. Lûtkeya Serokê Amerîkayê Donald Trump û hempêşeyê wî yê Koreya Bakur Kim Jong-un li Vietnamê bê encam bidawî bû. Trump têkildarê hevdîtinê di Kongreya Çapemeniyê de axivî û got bi rastî dixwazin ceziyan bi temamî rakin û em jî nikarin vê yekê bikin. An her tişt, an jî ne tiştek. Hevdîtina navbera Serokê Amerîkayê Donald Trump û hempêşeyê wî yê Koreya Bakur Kim Jong-un binketî bidawî bû. Her du serok devlet li bajarê Hanoyê Vietnamê li hevciviyan û piştî du rojan ji danûstandinê lûtke binketî bi encam bû. Hezîrana sala 2018 jî lûtkeya yekemîn a navbera her duyan li Sîngaporayê hat li darxistin. Wê demê her du aliyan li ser tinekirina çekên nuklerî li nîvgirava Kureyê li hev kirin. Ji wê çaxê ve nakûkên her du terefan li ser çawaniya pêkanîna vê peymanê kûr dibin. Berî ku Trump ji Hanoy derbikeve di Kongreya Çapemeniyê de wiha got. Bi rastî dixwazin ceziyan bi temamî rakin û em jî nikarin vê yekê bikin. Ji bo darxistina lûtkeyeke din ti plan nînin. Serokê Amerîkayê iddia kir ku Kim Jong-un sûzdaya wî ku ti tecrübeyên nuklerî pêk nayîne û li ser zimanê Jong-un ev tiştanî ziman. Wî got ez ê tecrübeyan li ser fûzeyan an jî tiştekî girêdayî çekên nuklerî qebûl nekim. Her du aliyan vê carê ti peyman muhir nekirin. Siyolê jî ji ber encamên lûtkeyê mixabiniya xwe anî ziman. Lê xuya ye awayên û ya dîplomasiya cîhanî, dîplomasiya bazarê ye. Bi xerabûna disiplîna ve guhestinê re encamên xerab jê derdikevin trafîka rojava ji bo belavkirina yasayên trafîkê di navaliv û tevgerê de ye trafîkê li bajarê Qamişlo bi roşerên agahdarkirinê li zarok û ajokaran belav kirin endamên trafîkê teqez kirin ku silametiya şêniyan berpirsyariya wan ya sereke ye. Hevala me raperên Elê jî bawekî berfirehî radigîne. روجي قد نبأ بالدهان قزاين عربيان تشيدبن هركز جوياكي دل بيزارة شيني جبر بلازبونا أجو كاران ونبيك آنينا ديسبلينا وغو هستني بجري وغازنن سرعتها وانا قرق محاسبة سر سرعتها هبه سر سن القانوني هبه ووقت بيجاف خطوات الأمان يعني سيارة خوفا حسبك زانبة اف سيارة كا مضبوطة نمضبوطة فريمي وينا جو آلية خوفا ترافيكا روجاواي كردستاني دناوالو تفجري دايا جبلی برخستن کرناریان دست به کامپانیا هشیار کرنه کریه. اندامین ترافیکی لباجار قامشلو بروشورن آگاهدار کرنه لسر آجوکاران بلاف کرن. جبو قزان کم بن حوادث مگلک ببون راستیجی
ما بروشورات مداني أنا مثلا عربي ما تليفونات شغلاندن دمات ساكن مثلا عينكي خو مريكة بش خو ناميزينن اف قضا چیدکن اف پروشرات ما چیکرن ناملت خو بلاف بکن بلکی پیش کردن چه مثلا وانتشتانا در باسکن ساغلمبون و اولکاریا گشتی و تایبت ترافیک روجاوا بر پرسیاریا خود بینه لورا اندام ترافیک دلبر علی دیار کرکو آواکرنا چاندا تهگشتن ل ترافیک ل جمزاروکان گرینگه جبركو وك انا ام ترافيك كاري ما بارسنا ملتي مية بارسنا زاروكي مية جبركو انا مثلا شاگرد بستاني دنه در كيفن ويچاوات ريخود بكن ويچاوا بسلامتي بو بيچاوا بكن مالي نهاد ويرو بلامده چن قال هنه ما خال جيج شاگرد خوره شيرو فكر لزبونا جو کاران مترسیه لسرجیان زاروکان چهدگه جبروی زاروک با آلیکاری داینا ترافیکی کیف خاشن تیا ترافیکی دکن لأنه آلیکاری مردکن آلیکاری زاروکا هفدور دکن سیاره درونتين سیاره بس بهر نما هر دورا هر ترافیکا روجاوای کردستان دست بیکا چله 2014 هات دمزراندن حتی نها بدهان بدیارویا ساین اولهی جعالی روبریا گشتیا ترافیک درکتنه اللي جبو ساغی و سلامتیا شینیان برسا کو دردکه و هوله اوه گلو چقس اف بریار به بالداری پیکتن فرمانداری گشتیا قصد مزگینی دا اوگات دناوا هفته که دا وی سرکفتنا لدجی چتین داعشی راگینن. مجلس خواسریا دموکراتیک شنگال او تاجی جبو پیشوازی کرنا کسین ایزین هاتن رزگار کرن بانک کرن. لیلا گوین دروژا 113 دا بانک لجنان کرن کو دوی به هست تبلی هشتی آداری ببن. کمیسیون لیپرسینا سربخویا سوری راپورک وشاند اوگات دولتا ترک لعفن سوجن شرکریه. هیزن رزگاری عفرین لدجی چتا او لشکرین دولتا ترکیه چالاکی پیک آنین او هریکم 7 چتا هاتم کشتن. بله بینرین هیجان و چهل میندانی واری لور بداوید بنو هم دبیجین حتی نو چهل مینداوی روژه آنگو ساعت 11 بمینند نواخیر و خوشیده هر شاد بختار